Ne moramo ići daleko za jedan od najgorih primjera, a najboljih dokaza onoga o čemu govorim. Samo 10 kilometara od mesta gde sad sedim, 10 kilometara od centra Beograda, u Batajnici, nalazila se masovna grobnica na poligonu specijalne antiterorističke jedinice. Više od 700 leševa kosovskih Albanaca, od kojih 75 dece. Prekopano iz grobnica širom Kosova, prebačeno u Batajnicu, spaljeno i zakopano, sa jednim ciljem, da se prikriju zločini srpskih policijskih, vojnih i paravojnih snaga. Država, a za njom i društvo, su odlučili da to ignorišu. Na tom mestu je i dalje policijski poligon, na kome se svako malo drže zapaljivi politički govori o moći srpske policije. Ne postoji spomenik, spomen ploča, nikakvo obeležje. Niko od organizatora niti egzekutora tog premeštanja tela nije procesuiran. Taj nezamislivo monstruozni zločin je otkriven pred našim nosem, ali mi svesno biramo država, a za njom i društvo, da govorimo o kosovskom boju i nebeskom narodu.